បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្ត share ចែករំលែកនៅរបស់បរិស័ទវីដេអូ165បាទសម្រាប់វីដេអូទី165ថ្ងៃនេះគឺចាប់ពី sentence 1641 I ate the food despite not liking it I ate the food despite not liking it ចឹងថាខ្ញុំបានញ៉ាំអាហារទោះបីមិនចូលចិត្តវាក៏ដោយ I ate the food បាទខ្ញុំបានបរិភោគអាហារញ៉ាំអាហារ despite បើទោះបីជា not liking it បាទបើទោះបីជាមិនចូលចិត្តវាក៏ដោយ Sentence 1642 Despite the late hour they don't stop talking Despite the late hours they don't stop talking ចឹងតែទោះបីជាយឺតម៉ោងក៏ពួកគេនឹងមិនឈប់ជជែកគ្នាដែរ Despite the late hour ទោះបីជាយឺតម៉ោងក៏ដោយ they don't stop talking ក៏ពួកគេមិនឈប់ជជែកគ្នាដែរ Sentence 1643 The car doesn't run smoothly despite it was new The car doesn't run smoothly despite it was new ចឹងថាឡាននឹងមិនដំណើរការរលូនទេទោះបីជាវាថ្មីក៏ដោយ The car doesn't run smoothly ចឹងឡាននឹងឯងបាទមិនរត់ទៅបានរលូនទេដំណើរការនោះមិនបានល្អទេ Despite it was new ទោះបីជាវាថ្មីក៏ដោយ Sentence 1644 He didn't stay calm despite he was not under the pressure He didn't stay calm despite he was not under the pressure ចឹងតែគាត់នឹងមិនអត់ធ្មត់ទេទោះបីជាគាត់នឹងមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធក៏ដោយ He didn't stay calm ចឹងគាត់នឹងមិនអត់ធ្មត់ទេ Despite he was not under the pressure ទោះបីជាគាត់មិនស្ថិតនៅក្រោមបាទសម្ពាធក៏ដោយ pressure សម្ពាធណា Okay to be under the pressure ហ្នឹងឯងបាទ structure ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ To be under the pressure ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ Sentence 1645 They didn't reach on time despite the traffic was not narrow They didn't reach on time despite the traffic was not narrow ចឹងតែពួកគេនឹងមិនបានទៅដល់តាន់ពេលវេលាទេទោះបីជាចរាចរណ៍នឹងមិនកកស្ទះក៏ដោយ They didn't reach on time ចឹងពួកគេមិនបានទៅដល់តាន់ពេលវេលាទេ Despite the traffic was not narrow ទោះបីជាចរាចរណ៍នឹងមិនកកស្ទះក៏ដោយ narrow នេះចង្អៀតកកស្ទះណាបាទ Sentence 1646 Despite losing his job he doesn't think anything Despite losing his job he doesn't think anything ទោះបីជាគាត់នឹងបាត់បង់ការងាររបស់គាត់ក៏ដោយគាត់មិនគិតអ្វីទេ Despite losing his job យ៉ាងទោះបីជាបាត់បង់ការងាររបស់គាត់ក៏ដោយ He doesn't think anything ចឹងគាត់អត់មានគិតអីទាំងអស់បាទអត់មានគិតខ្វល់ខ្វាយអី Sentence 1647 Dara doesn't like that movie despite it is good Dara doesn't like that movie despite it is good ចឹងថាតារានឹងមិនចូលចិត្តភាពយន្តនោះទេទោះបីជាវាល្អមើលក៏ដោយ Dara doesn't like that movie ចឹងតារានឹងមិនចូលចិត្តខ្សែភាពយន្តនោះទេ Despite it is good ទោះបីជាវាល្អក៏ដោយបាទឬក៏ល្អមើលក៏ដោយ Sentence 1648 She didn't look fresh despite she stopped working all night She didn't look fresh despite she stopped working all night
chẳng thành niên nó mình mơ tư srot srai sao và mình mơ tư srot srai đi rồi còn niên mơ tới cho mình srot srai đi nó tụi bây chỉ niên chụp thưa cả pin mùi dục cả đời sẽ đến look fresh và niên mơ tới cho mình srot srai sao tự mộng despite she stopped working all night nó tụi bây chỉ niên chụp thưa cả pin mùi dục cả đời all night pin mùi dục. Sentence 1649. He didn't continue playing despite he wasn't injured. He didn't continue playing despite he wasn't injured. Còn nâng mình to lên tiết tế tụi bây chia còn nâng mình ban rong rộp buộc cả đời. He didn't continue playing chẳng còn mình ban to lên to được tiết tế. Despite he wasn't injured, ok, tụi bây chia quạt nó mình rong rộp bùa và injured nó rong rộp bùa và he wasn't injured chẳng tụi bây chia quạt ở rộp bùa cả đói và quạt mình to lên to được tiền đấy. Sentence 1650. Despite the difficulties, they never gave up. Despite the difficulties, they never gave up. Tụi bây chỉ miên phiếp lầm bạ cả đảo phụ kê mình đai bọc băng đỉnh. Despite the difficulty và tụi bây chỉ miên phiếp lầm bạ ná. They never gave up chẳng có phụ kê mình đai đó lệch bằng việc đai. To gave up á và lệch bằng bọc bằng. Ok, chẳng xâm rạp cả share chạy rộng lên nâu lâm bạc bạc để sát video rồi học sắp pram và cả xôm slash tram sentence và quan vào mùi rồi hạ sắp và cả xôm mà chia sẻ rồi cầm học post công và trong present và bóng ôn cùng toàn ban cho subscribe channel và bọc nhiệm bán ba xôm bóng ôn chui chơi mình em mùi đàm bầy bóng ôn từ tù ban nơi video chạy rộng lên chạy tông từ nâng chấm này đăng phần này thì sao khle chiaបន្តទៀតបាទក៏សូមជូនពរបងប្អូនជោគជ័យនិងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន